Nanti akan bilang kanan, kiri, kanan. Jadi kita putar di sini. Habis itu pada saat coach bilang quite simple. If you touch the guy, yeah, if the one behind touch, if you don't touch, you're the one who has to stand. kalau tangkap gue, tangkap. Nanti yang pemain kedua itu harus pusat 10. Turn to the left. Kiri. Okay, right again. Oh lewat. Kiri. Astaga. Behind the man and accelerate.
Tiro.